Assalamu алейкум, урматтуу мекендештер, туугандар. Бүгүн 5 май болуп атат. Жалал Абад шаарында уна базарында жүрөбүз. Сиздерге ар түрдүү уна бааларын билип өтүп кетейин, иномарка бааларын. Сиздерге азыр жалаң тартып өтүп кетем. Видеобузга лайк кнопканы басып, каналга катталбагандар каналыбызга катталып койгула. Биринчи шоу Toyota Corolla машинасынан баштайын, туугандар. Универсал Toyota Corolla автоунасы. Жалал Абад номеринде турат. Протекторлары жакшы экен, жаңыдай. Номер телефонуну калтырып коем. Баасыны азыр билип өтүп кетебиз. Так. Мына көтөрүп туруң да эке кагазыны. Көрүнбөй атат номери. Номер телефону, туугандар. Канча суратасыз экен? 600 000 сом. 600 000 сом. Машинанын салонун тартып коем мына. Состояниясы таза. 600 000 сом. Жылы канча экен бун? 2004-жылкы Toyota Corolla автоунасы, туугандар. Avensis бул. Avensis экен, Corolla деп турам мен. Toyota Avensis автоунасы экен, туугандар. Бул жакта Stream. Honda Stream кайсы жердин машинасы экен бул? Ошту машинасы. Ошту машинасы экен. Жылы канча? 2001-жылкы. Номер телефонуну калтырып коем. Bir jetте объем 400 000 сом сурап атасыз, праворульный Toyota Stream. Honda Stream, ооба. Ошондой галдересин экен деп жазышат кийимчи. Мына туугандар, автомат коробка, пробеги канча экен? 180 пробег. Универсал автоунас, туугандар. Баасын канча сурап атабыз? 400, 400 000 сом. Номерини көрүп, чалып, көрүп алып кетсеңиз болот. Эми аканы степ вагон тартайлыкчы. Мына ишкерлерге степ вагон. Иштейм дегендерге чоң машина. Азыр номер телефонуну калтырып коем, туугандар. Алган наз өзүдөн сурайбыз. Жылы канча экен? 2000-жылкы. Мына салонну көрсөңөр болот, туугандар. Сонун состояние. Басын канча сурап атасыз экен? 420 000 сом. Азыр артынан тартып коем да. На. Сонун состоянияда. Степ вагон автоунас, туугандар. Бул жакта сизге Corolla. Toyota Corolla. Жылы канча экен? 2004-жылкы Toyota Corolla. Баткен номери. Кактан Баткенден келген машина? Оштун машинасы экен, туугандар. Оштун машинасы. Номерини мына калтырып коем. 2004-жылкы 1.6 объем. Баасын канча сурап атасыз? 450 000 сом баасы, туугандар. Машинабыз жаккан болсо номериге байланышып, көрүп, Ошто экен машина. Сода кылсаңар болот, туугандар. Toyota Wish. Toyota Wish автоунасы, туугандар. 590 000 сом сурап атат экен. Протектору жакшы. Азыр номер телефонуну калтырып коем. Ошту машинасы? Ошту машинасы экен, туугандар. Кайсы эме сайт бул? YouTube сайты экен. Жок, X-Donier деп жаңы, мына Жалал Абад сайты бул. 2003 экен жылы. 1.8 объем. Салонун тартып коем азыр. Салонunu көрсөңөр болот. Пробеги канча экен бун? 230 жүргөн машина экен, туугандар. Покраска кылмаган, Родной краскасы менен, жемчуг краскасы менен 530 сурап атасыз, 590 000. 590 000 сурап атасыз. 590 000 сом. Кем бар, ооба номерге фит болсо алмашат. Чалып, алмашыла турган машина. Фитке чейин алмашат экен машинаны. Мына туугандар, жакшы состояниясы таза, салону таза машина экен, Wish автоунасы. Номериге байланышып, машина Ошто экен. Сүйлөшүп алып кетсеңер болот. Бул жакта туугандар Toyota Camry 30-кузов. Жалал Абад номеринде турат. Азыр номер телефонуну калтырып коем. Протекторлары жакшы. Жакшы, баллон жаңы эле экен. Номер телефону 2003-жылкы 2.4 объем. Расходу. Пробеги канча экен ака буну? Келин салон тартып коеюн да. 300 000 пробег. Автомат коробка.
Канча суратасыз? 750. 750 сурат эткен экен. Номерге байланышып, көрүп машинаны соода кылып кетсеңер болот туугандар. X-Donier деп. X-Donier. Жалабат каналы. Салам алейкум. Туугандар, бул жерде Honda CR-V автоунаас турат. Состояниясы жакшы экен. Протекторларына кара көрсөңөр болот, жаңыдай. Номер телефонуну калтырып коем. Номерге байланышып, көрүнбөй калса мындай кылып сүйлөшсөңөр болот. Азыр мен информациясын алам. Салону коричневый салон экен, туугандар. Баасы канча суратабыз, ака? 690 миң сурата. Пробеги канча ака бунун? 142 миң жүргөн. Япошка CR-V экен, туугандар. Номер телефону дагы мындай эми айтып өтүп кетсеңиз. 704 08 91 90. Ошо номерге байланып ака көрүп алып келип жалаптаа машина. Жалаптуу машинасы экен, туугандар. Дагы бир жолу көрсөтүп өтүп кетейин. CR-V, правый руль. Туугандар, Mercedes Лупарик 200. Бу канча ака? 320? 280 бе? Объем. 2 компрессор экен, туугандар. Номер телефонуна жок экен. 2002 жылкы 2 компрессор. Номерин азыр өзүдөн сурап алабыз. Салонун тартып коюн. Салондорун көрсөңөр болот. Пробеги канча ака буну? 486 пробег. Автомат коробка. Салону аябай таза экен, туугандар. Мына көрсөңөр болот. Подогрев сиденья бар жогу бар. Так, баасын канча суратабыз ака? 500 миң суратабыз, а? Кеми бар. Номер телефонуга байланышып, машина кайсы жерде ака? Жалаатта? Жалаатта экен машина. Сүйлөшүп алып кетсеңер болот, туугандар. Мына туугандар, Ешка 220. 220 224. Жо, 124 кузов. Мына объем 222 220. Так, состояние аябай сонун. Салондорун тартып, пробеги канча ака бунун? Жазылганбы? Так. 586 пробег, механика коробка экен, туугандар. Салону аябай таза. Баасын канча деп атабыз ака? 280 миң сом сурат эткен. Азыр номер телефонуну калтырып коем. Нарак берагын тартып коеюн, туугандар. Оппак состояние да? 124 кузов. Номериңизди каттуу айтып коюң ака. 509 менен 00 15 00 15 00 номерге байланышып, машина кайерде ака? Жалаатта? Машина Жалаатта экен, туугандар. Мына туугандар, бул жерде мини Купер автоунасы. Необычный автоунаа экен, туугандар. 06 Ошский машина болсо керек. Салонуну тартып көрсөтөйүн силерге. 2 купе экен. Туугандар. Необычный машина менен механика коробка. Пробег көрсөтпөйт экен муну. Срочно сатылат экен. Азыр номер телефонуну калтырып коем. $390 миң сом срочно дейт, обмен бар экен, туугандар. Номер телефонуга байланышып, сүйлөшүп алып келсеңер болот. Мына туугандар, Honda CR-V автоунаа сатылат экен. Жылы канча экен бунун? 2000 жылкы, объем 2. Объем 2, баасы канча деп атасыз? Механика. 550 кем. Механика левый руль экен. 550 кем бар экен. Машинаны азыр мен салондорун тартып коем. Жалааттуу машинасы, Машина Жалаатта, туугандар. Протекторлары жаңы экен. Салону мына туугандар аккуратно минилген. Honda CR-V. Бул современный Нива болот бул. Пробеги канча? 307 миң кен пробег. Машина жакшы состояние, люку менен кен, туугандар. Мына айылга минем десеңер, аябай сонун автоунаа болот бул. 550 миң сом кеми бар дейт. Номер телефонуңузду айтып кетесизби? Жазып коебуз, көрсөтүп коем, мына пауза кылып, номер телефон көрсөңөр болот.
Жалап атты машинасы екен туғандар. Мына туғандар, бұл жерде Audi Alaroy деген автоунасы бар екен. Жалабатский номері. Жалап атты машинасы. Протекторларını көрсеңер болады. Жаңыда екен. Машина аябай жақсы состоянияда туғандар. Мына номер телефонunu көрсетіп қоям. 420 мың сом сұрат еткен. 2004 2.5 объем 4 ВД болады. Бұлар турбо дизель екен туғандар. Салоны açу, машинаны açып қойым да. Салонда тартып өтіп кетейін. Бұл универсал, чоң бұл машина болады шындай. Салондары туғандар. Комплектация, полный комплектация ошет. 401 мың километр жүрген, подогрев сиденьясы бар. Мынандай мультимедиясы аябай. Сонун кожа салон, люктары бар екен туғандар. 420 мың сом сұратасыз. Кемі бар, машинаның номерге байланышып, машинаны Жалабат шаарында екен көріп, сода қылып кетсеңер болады туғандар. Бұл жақта Matiz 3 автоунасы тұрады туғандар. Ошты машинасы бұл? Жалаттықы? Жалат тілі машинасы екен туғандар. Matiz 3 2006 08 объем туғандар. Механика коробка екен. Пробегіңіз қанша екен? 142. Мына салондарын көрсеңер болады туғандар. 142 пробегімен. Қанша сұратасыз екен? 290 мың сом. Номер телефонын қалтырып қойдым. Çalып, көріп, сүйлөшсөңөр болот туғандар. Мына туғанда 30 кузов Toyota Camry бар екен, сатуда. Номері сатылбайды екен туғандар. Машина өзі сатылады. Мына 2002 жылы 2.4 бензин газ бар екен. Номер телефонunu қалтырып қоям. Жалатты машинасы. Машина жалаттықы туғандар. Қанша сұратасыңар әке? Бас қанша отады бұны? Бас 720 мың сом сұратады кен машинаға. Мына состояниясыны көрсөңөр болот туғандар. Мультимедиа системасы бар. Пробегін аз сұрап алабыз, состоянияны көрін. Әке, пробегі қанша бұны? 200 өтіп қалған машина кен. Аябай сонун состоянияда 30 кузов Toyota Camry туғандар. Номер телефону байланышып, Жалабат шаарында көріп, сүйлөсөңөр болот. Бұл жақта Mercedes автоунасы C-шка туғандар. Номерімен сатылат кен бұл. Номер өзі паланча пул болса керек. Номер телефондорunu қалтырып қоям. 2008 жылқы 2.5 объем $10 000 сұратат кен. Машина жалаттықы. Ошты машинасы кен туғандар. Мына протекторларын көрсөңөр болот. Жақшы. Салонunu hazır тартып қойым. Пробегі қанша әке бұн? 200 пробег. Полный комплектация, подогрев сиденья. Көрсөңөр болот. Автомат коробка. Mercedes C-шкасы бұл. Азы артындан да тартып. Машина ошты екен туғандар. Çalып, сүйлөшүп, базар қылсаңар болот. Өзі açылат кен бұл. Сұрансаң açып берет кен өзі. AMG комплектациясымен Mercedes C-шка сатылат туғандар. Бұл жақта Mercedes 124 2.8 объем менен сатылат кен туғандар. Бордовый цветінде. Номер телефонunu қалтырам азыр. 194 жылқы 2.8 номер телефону. Машина қақсы. Жалатты машинасы туғанда. Салонunu азыр көрсөтіп қоям. Салондарын көрсөңөр болот. 417 мың жүрген машина екен. Автомат коробка. Mercedes 124. Кожаный салон туғандар. Состояниясы аябай жақшы. Люкі бар екен. Диска протекторлар аябай жақшы. Бұның басын қанша сұратады? 360 мың сом сұратады туғандар. AMG комплектация. Номер телефонunu қалтырып қойдым. Номерге байланышып, Жалабат шаарында бұл машина көріп алып кетсеңер болот. Ешка туғандар 211 Mercedes сатылат кен туғандар. Серый цветінде. Андай диска протекторы аябай жаңы кен протекторлары. Номері көтеріп тұрым. 2008 жылқы номері
Kaldırıp koyutam. 3-5 объем. Pробegi qancha aka buni? 135 dediniz mi? 135 ming probeg menen. Avtomat коробка. 211 bas qancha sotasiz bu? 12 ming. 12 ming dollar so'ratadi ekan tug'anlar. Mana artından tartib qo'y. Shunday avtounaz sotilyotadi. Mana tug'anlar, Santa Fe avtounaz sotilar ekan. Jalobod nomeri, Jalobod mashinasi. Jalobod mashina. Protektorlari жаңы ekan tug'anlar. Jili qancha aka buni? 2008 жылғы 2 объем 10600 доллар so'rayotadi ekan. Salonni tartam, hozir nomerini qoldirib qo'yim tug'anlar. Mana soстоянияsi ой yaxshi, toza mashina ekan. 199 yurgan ekan probeg. Bunday multimedia sistemasi jalang bor. Koja salon tug'anlar. Bu koreysmi? Toza koreys, ha? Toza koreys. Toza koreys, nomeringizni aytib qo'ymaymi? 552 bilan 4104 43. Shu nomerga baylansanlar, Jalobod shahrida kelib ko'rib, mashinani savdosini qilsanlar bo'ladi tug'anlar. 10600 dollar so'ratasiz, kemi bor, ha? Kemi bor ekan tug'anlar. Bu yoqda tug'anlar Spark avtounaz turadi. Koreya Osh nomer bo'lsa kerak. Qanday tuning qilingan. 2012 yilgi объемы 1 ekan. Nomer telefonini qoldirib qo'yim. Salonni tartib o'tib ketamiz hozir tug'anlar. Bu probegi qancha ekan aka? 144. Basini qancha so'ratasiz? 480 ming so'm so'ratadi. Nomeriga chalib Oshtu mashinasi. Oshtu mashinasi tug'anlar. 440 ming so'm so'ratadi.